Asia ha ka hol in chan man na Nifitin misna rai thoinak Bible chathiang kan thenga ding mi kan rel nak chan silai nihin avoi khatnak Bible kan rel nga mi Sira angan pathum ame pani in parok hlai ni in hlai li tiang zaicha tia boipa ni an pa chu afa le na nak in a upat deu I an nu chau vau chu afa le chung a achia apa a upat mi chu asualman aliam asi anu a upat mi chu chowa a khon mi he an ilo apa a upat mi chu afa le na he a lom lai bom nak hal in thla acham tik a athlacham nak chu thai piak asalai apa a upat mi chu anun khwa asaw lai I boy panol azul mi pau ni anulung anom ter ka fapa na pa chu atar lai a zau khen lo a chan chung angai chet tar hla alung alau chang man a thai thiam nak pe kau nadam I na tha a liau a ama chu nau tat hla zaicha tia ma pa chung dot nak chu phil asebal lo I nang ma cha a sual man liam nak aselai boy pabia ase avoi ni nak Bible kolos angan pathum ame hlai ni in kul khatyang nan ni chu pathian mi nan si ama ni an dot na I an thim na chu cha a mi zon ruwa nak zang pha nak toidor nak nem nak le lungsaw nak khan nan e ai ok asi pakhat le pakhat lungsi lo nak nan e ngai tik a pakhat le pakhat e ngai thiam ulo ibom u boipa ni an ngai thiam na bantuk in pakhat le pakhat nan e ngai thiam lai chun hi thil vial te chung a hin dot nak kha chap ulo dot nak chu zaizong vial te irem thip thep te in afun tom tu chu asi khri ni an pek mi na dai nak kha nan lung chung I bia chai tu a sar u zaicha tia hi dai nak mu ok a hin pathian ni pum khat chung I ok a an ko na chun lung lop nak in khat u khri bia chu nan chung a tampi in afim nak he khan se phim nak in pakhat le pakhat ichim ulo ichon piak u thang that nak hla pathian biak nak hla le hla thiang kha sa na u pathian kha lop nak in hla in thang that u pathian kan pa chu khri thong in nan lom cha a nan tua mi thil sinha se nan chim mi bia sinha se boipa Jesu min in sidi kau na se nun nak thar a I hoi kom nak nupi na nan va le nol kha ngai na u chu khri fa nan si bantuk in nan tua ok asi va le na nan nupi la kha do na ulo bia sang in tin ha la u ngak sia na khri fa nan si cha a nan nu le nan pa kha upat na u chu pathian lop mi thil asi nu le pa na nan fa le kha an iang puan tar na la u an lung adong sual lai boy pabia ase thong thabia rel nak luka angan pani ame som li pakhat in som nga pani tiang abetlang pi ngak chepa Jesu biak in chung a lan tak puai pau a khan kum fa te in Jesu nu le pa na chu Jerusalem a khan an kal leng mang Jesu kha kum hlai ni asitik a voidang bantuk in puai a chun an kal than puai ni kha adi tik a in leitlun a khan an itho siman se lo ngak chepa Jesu kha Jerusalem khwa a chun atang chu anu le apa ni an ngal lo an ni ruwa nak a chun an hoi le sin a khan a ruwa an ti I chu cha a chun ni tlak hlam lo in an kal an salo pol le an hoi kom na sin I an vakol tik a khan an mu ti lo chu cha a ama kol ok a chun Jerusalem a khan an kir than ani thum nak ni a biak in chung a khan an va mu I chon piak tu Juda mi na sin a khan arak thu I an bia kha arak ngai I bia arak hallen ve kau na abia a thai mi pau chu afim ning le abia le ning a khan an khurwa a har an va mu tik a anu le apa jong chu an khurwa a har ve anu ni chun a tho I ka fa
zai cha da hi bantuk in nakan tua na pa le na nu ni olok chong in pai kan in kol chu tia ati an ni chu zai cha da nan ka kol kapa in a ka ok asi ti kha nan ngal lo mo tia ati na simhan se lo an ni achim mi na kha asul lam an ngal lo chuti chun jisu chu an sin a Nazareth khwa a khan akir i anu le apa kutang a nol ngai te in a hi thilvial te hi anu ni alung chung a ken di chun jisu chu pum lei in si se phim nak lei in si se a hung thang i pathian mai le minung mai a mit mai tha a mu boipa thong thabia ase te I khua sa rual rem te I le tri ha hi sui le mun non gel te na ki a sung di vol lei kan nun chung chan toi te man zia thiam mi in chung khar chu kan tum van ram nun chu vo lei a an te chunga adot nang le se mit mai pan le pur ka train khat le khat kan ni chon ala do nang le na kun sak mi rodin chu ze ni tum khom lo in chung khar ko le tu van ram a cha zot fa kan ton chan na le lung dong I kan chan na khin se her zon ro nak lung put he I ben hi si le ai na in na tra deu thin lung chung ril diang adam ter dot na bel lo nun chu zai sa at lai lo chung kha ban ram ser na chunga tuak nang le se mit mai pan le pur ka train khat le khat kan ni chon ala do na le na kin sak ni rodin chu ze ni tu kholo in chung khar vol le chu van ram a cha chung kharang ei chia chan le khat le khat hu thiu lo cha na lung sao tin fual toi dor nak nun nge ai kem tu si kan I suam lai mi pan na ki ching ken lo I khri lung put ngai mi chung khar si na ser na usi achunga adot nang le se mit mai pan le pur ka train khat le khat kan ni chon ala do nang le rem na kun sak mi rodin chu ze ni tu kholo in chung khar vol le tu van ram a cha behel nak le beli nak program kan ngai nak chan asri lai Catholic na ni man mi zuk le milem kong da khatmak halmi Genesis in Deuteronomy tiang kan rel tiga pathian ni milem tua le ser adu lo mi nan thai ko nain zaijada nan ni RC pol ni betak in zuk le milem nan bialai lo an maya nan lu nan kun lai lo nan ma cha nan iser lai lo timi no bia kha milem nan keri betak te nan biak cha nan sual ko lo mo Exodus angan pakul me pathumin panga asilowa budang khri fa na ni Bible rel lo asulam ngalawin
boinu milem se mithiang na milem le abigin Jesu Kri milem kha cho milem ti an rotsual mo ani ni mo kham tu Jesu Kri milem chu pathian du lo mi thongai lo cho milem na an rotsual mo pathian zongni evan chung mi cherubim milem le adang milem asmi thlam bekam na kuang kha zaichada to u ti nol apek na pathian du mi milem na chu zai polda an se adu lo mi ta zai milem polda an se Catholic na ni Isu zukle milem na kha zai ro chan na rinda an ser kan fian piak tua zaichada Catholic pol ni boy pa thisa Jesu Kri milem boinu Mary milem na kha an put an phori khuchunga an wa pinga leina akhat naga Catholic ni pathian du mi pathian he ape tlai mi milem le zuk na kha an mani pathian du lo mi ramdang mi na khurum asemi bal pathian khutchia pathian na le chofa te milem saram nai milem kha an serlo Catholic na chu milem zuk pachi na kha an man ko nain zaitik mana pathian aya an bia ballo pakhat khat I milem kha se minung pakhat khat se pathian aya biak mi chu pathian nol biaral chan ase chuti asilawa chun mi pakhat kha milem abiak tin soisel chong oi chu apal ngai mi ase atu kaphit lai mi babel chungin zukle milem pau chu Moses chan lioi switch off milem kha Israel minani anseri Egypt ramen akan chua mi pathian asitia zumnawin anrak biak cha pathian ni milem kha akhwat na kong pathian dang nan bialai lo ati na na kong sartu pathian da ti lo pathian dang om lo na kong opadi le nol bia na arak chua na kong na thai asilai chucha Bible pakhat kan rel di changkain hi Bible kha a hauni da achim zaitik ada achimi zaichada hi kong hi achim zairo chan na kheda achim tikha Bible nu pentun bia zong nu longa Bible sulam khri fielding ase hoidot khri fa nani Bible changkhat an rele changka nu pentun bia thailoin bia an cha ton cha an palbuin a thai thiam mi khri fa man kha aletelamin an soisel an chong oi ton na atu kan leading mi Bible na chungin pathian du lo mi milem na chu Jesu Kri milem boinu milem lamkal tu na milem van chung mi na milem zuk na kha asir hrim lo ti kha tha den kalang tarlai Bible cha an rak tial liwa hin chanti luanin achang mi zuk milem na ni Jesu Kri milem na kha hlan kan in asodu nak asi ti ok silo leng lai dot man in kan ngal kholo cha milem biak nak ti mi bia arak mangchiu mi budang ni zau than le hlathlai than u ti gadu angai te tia pathian chu Kri fa di lak cha zeizong te angal tu le zeizong te aser tu asi ti kan zum asilomo chu pathian ni chun afapa Jesu Kri milem han kha to u tia achim chia lo nine milem ker dinga cherubim zukle milem to ter nak in nol arakon afpa Jesu I nu Mary zukle milem zong to hlau ti acha atak velo chuti asia chun zukle milem hi pathian he zaitinda petlai nak angai Bible chungi pathian ni athlau mi milem na chu zaipol khida ansi pathian ni adu mi ato atermi na ta zai milem boda anse achung le ibe hal nak na phidinga pakhat nak chu Genesis Bible a budang hani anchai len mi zukle milem arak mang masabik mi in chung khar kong in thok kadu chumi pa chu Jacob no pi Rebecca I ata laban ase ama chu Jacob I apu se thil sining chu Jacob chu fa upadeu Esau ni amu ngading mi thachua nakha anu hlen thoi kho khan nak in alak cha Esau ni tha araktim chukong athai mi Rebecca ni Jacob nak kham dingin haran khwai ummi ata laban sin vakal tar dingin khwa arut subangin afapa Jacob chu ama umna khwai mi phun na chungen ngak nu na he thit umter adu lo na kongkha apa Isaac chena achim timika Genesis angan kulasri ame somli le pakhaten somli le proga kanmu chutiga apa Isaac ni Jacob kha awi kana nu na kha na thi na lai lo ati apu fanu pani na laga pakhat he athit umter na hibia kha nazul ajun pathiani thachua nak an pek lai mi phun ngana na chua tiangin nan phungzam lai ti thachua nak apek Jacob zong ni chun anu le apa bia kha ngai apu laban sana akal na kongkha Genesis angan kulariat ame pakhat in pareda kanmu hi ka zona hin zuk le milem kong chimdinga laban hi abepi mi ahungse anu le apa bangin
Jacob chu apu sina aphani apu fanun yang deu Rakhel kha adui apu sina kumsri chung arian atwan piak adot mi Rakhel he ichit umlowin afanu upadeu he an ichit cha adot mi mu thandinga kumsri chung arian atwan piak ri nuwa adot mi Rakhel kha athi tia Genesis angan kulakwa ame hlenga in somthuma kan mu nikha chu Laban le Jacob ithei thiam lo na achu cha Jacob ni anupi panni na kha au nai mundang a ani thial chutin antlik liwa Jacob nubi Rakhel ni apa ni man ngai in achiami chungkhar pathian te pathian milem phun khat kha afir piak tia Genesis angan somthum le pakhat ame le kwa kan mu Laban ni anu le in adoi na tika ka pathian te na kha zeichada nan fir tia Jacob kha hal na pathian na chu anni anupi panni sina na mu asia chun na tha kho na ngai te chu milem te na kha Jacob thailowin Rakhel ni achiai athut dan tika Genesis angan somthum le pakhat ame somthum le panni somthum le palia kan mu pathian ni milem te kha chansau pi arak ichiami Laban kha sual photlowin milem te afir mi anupi Rakhel le Jacob tu kha athamo thalo nan chimlai lo iraring din Laban man kha rarin apegi Jacob lekapa adir kamri Genesis angan somthum le pakhat ame kulali kulakwa Laban manga pathian ni arakchim milem naronga Laban le Jacob chu fak pi in anbui boy nak dai taroga pathian kha chemchi in bekam nak anraktua anma pani lamdang anpial ve nuwa pathian ni kanzak khan chiozungza se tin le karlaka te si se tin lungpum antua anni boy nak le dau nak man a hau man ni kha lungpum kha lon loading in bia anikam Genesis angan somthum le pakhat somthum le prok in somnga le panga Jacob no bi pani long ni chun Israel mi phun thlai ni asemi Jacob fa lai ni kha anfin pia milem arak fir minu Rakhel ni Joseph le Benjamin kha akhini Leah ni adang fa pa na kha akhin na Genesis angan somthum le panga ame kulathumin kulali hi kan ruwa chun kan hoi khri fa na ni pathian du lo mi thil keima lain pathian dangkha lukun in nan bia lai lo ma cha zonga zukle milem tu hlau timi Bible kha kan fian tara chun chunglei langtar mi milem le zuk na angai mi Jacob apu Laban kha pathian ni amang man in bia achim lo mo zeichada ama kha arak tha lo zukle milem aker mi na kha arho an sia chun zeichada arho an in kun lo tha den rut nek chunglei langtar mi I atel mi minung na hi zuk milem he an luat chiaw lo Abraham fa pa Isaac fa pa Jacob fa le ni na hi zuk le milem angai mi Laban khin sor an sichta zeichada pathian ni ro lowin thachwa apek lemang na aphi chu kha milam na kha pathian ai a biak lowin pathian thai than nak cha long a sunsak in andak kilven cha asilo mai chu pathian ni zuk le milem na on na khram thok se chuti chun achan chanin vel thachwa andak mui Israel mina chungin Egypt rama ram uk tu boy araksimi Rakhel fapa athailo mi siang parang ahung boy Israel mina kha remram athok Exodus angan pakhat ame pereden leli chu remnak em akham tu ding paraltha Moses ka pathian ni athim cha zaitluk inda pathian ni Israel mina kha adot na nakong Egypt ram in zaiti inda arakham na nakong an thai nak ding cha le Israel mi nani pathian pakhate long kan dol achun chu pathian mi phun an sinak amun lai na kong chim dinga Moses kha Sinai langa arau suka azu ngading mi nol bia phra kha Moses kha arak chimi Israel mi na zong kha an chawhlan lo thai oga Moses kha chim than ding fial chu nol bia phra chunga pakhat asimi kaima lain pathian dang zai man nan bia lai lo nan cha zugle milem nan ser lai lo lukunin nan bia lai lo zai chatia kaima amun mi pathian chu nan ma kha kan tlai chan kan jang fa tuk na cha midang kudanam phan lai kha lung serem laun na chu mang mi pathian kasi tin Exodus angan pakul ame pathumin pasaria vai khat nak achim mi kan mu hi Bible hi tha ten kan rela chun pathian ni ama lain zai pathian zukle milem man tu adu lo tu pathian ain biaktar adu lo tu adang pathian le adang milem kha ahwa to pi ama long pathian asi biak o asi timi dot nak du ham ni ase adang pathian kha an biak lai mi phundang sina an phan swal lai tin athin aphang tu
valai chung rili chung thil he muisam alowin milem man tu alo dingin na chu angai mi pathian ase ezong te thai mi pathian asi cha Israel mina anlung apial lai ti athai aphan cha bia akam than mi na chu akahwa mi chunga chun chan thum chan li tiangin ante fa na chunga khan dan tat na katlinter asina in akadoi kanol bia azul mina chunga chun chan thong khat tiangin affect mi kadot na kha kalangter tia Exodus angan pakul ame pangain peruka Moses ka avoid ni nak fiang te na chim Watum naga pathian chu Israel minani pathian asilomi siasal milem sarnak biak nak antu cha bekam anlet lai ti athai kaima he biak ti yoga sui in sise ngun in sise pathian nan iser na lai lo valai in biak thang pakhat ka cha nan chole nan tu na kha nan khang na lai chuka a nan ka biak lai kan ti min ha hun pawa khan nan sina kara lai thachua na kan pek na lai dia Exodus angan pakul amekul thumen kulalia ati kha kan mu pathian cha asilomi sui ngun in sermi khurum milem na ser kha huat hi bia hi kan zawachun pathian on mi biak na kan tu achun thachua na akan pek lai ti mi bekam na se pathian ni Israel minaka azum tukri na lo cha boipa sina silawin pathian dang sina arai athoi mi chu thi ok tlak asi swal phot an silai dia Exodus angan kulen ni ame pukula voili nak achim than nuwa Exodus angan kulathum ame kulathum kulenga Israel minacha kawan chungmi ni an throi nalai ramdang mi tam pi chu ka ro di nalai an pathian kha nan bia nalai lo I an mai zonga nan kun phone lai lo an pathian kha nan bia nalai lo I an mai zonga nan kun phone lai lo khami na ni an to mi kha nan to velai lo an pathian chu nan ro di chichak nalai an milam vial te chu nan den di nalai fact ten achim nai Israel pathian long kha nan biak lai atina hi Bible a pathian ni pathian dang biak le pathian dang milam biak kha a huat tok ti afia Jesu Christ milem le zuk le numere zuk le milem chu a huat mi aslo kan hoi khrifa na ni Jesu hi pathian dang asi tia mo nan ruwa Jesu Christ hi khrum dang silawin pa pathian he muisam a lomi adot mi afpa ngai chun asi boinu jong hi Jesu nu ase Mary chu khrum nu asilo hi Bible ka tha te nan really nan thai ok chu pathian ni ama milem tu hlau bia ve hlau ati hrim lomi hi ase khrum milem saram na milem sernak le biak nak long athlau mi ase churonga ama zuk kha thai khausi lo zeda achim nga ti ro ok ngai ase Bible a boy pa ni amui rak mu sakbal na lo asina in Bible thra boy su ni amai apumpuluk lang tartika Catholic na ni ama azukle milem kha anker Catholic pol ni pa pathiam I muisam he alomi amui thlam asemi Jesu Christ zukle milem khan tua zaicha tia chun pathian dang silawin fapa pathian asicha se chu sual asimo chu lenga Israel mi an umlai nak muna mi phundang na an umi chu mi phundang na a pathian dang na an umti an thai cha pathian ni Moses le Israel mi nai ramri kha athen piak nai ram chungi ummi na tei kho nak thon na kan pek na lai an ni chu nan doi di na lai an ma he hoi kom nak zai man nan tu lai lo an pathian hai zong hoi kom nak nan tu lai lo tia voinga nak ra rin apek na nak chu Exodus angan kulathum ame som thum pakhatin som thum le pania kan rel hi aphi chu ramdang mi phundang na khurum milem na long kha achim du ti afiang Israel mina I an pathian pakhate chu ama pathian long kha siter adu cha sartu pathian sinaga alung sia arem lo na se pathian ni Israel mina thinlung put kha azum leiri lo cha Moses kha nanram chunga chun an umlai lo kachunga in suatar sual nak nga an pathian kha nan biak na achun chuni chun nan ma ro na kha chuatar lai dia Israel mi kha adot tuk na ronga voiruk na Exodus angan kulathum me som thum le pathuma Moses ka chimthan anu biga pathian ni Israel mi na kha azum lo tuk na cha achung lei I langter mi phundang na pathian an pathian kha nan biak na chun chuni chun nan ma ro na kha achwa pilai dia Israel mi hroi tu Moses kha voice ri na fact en ra rin a pek pathian ni apek ni hi thilviel te kha Moses ni chun atiel di Israel mi na sina achim than na kong kha te sinaga athai jingka tia tlang ram achun biak theng pakhat aseri lungphun thleng ni Israel mi phun thleng ni cha khana phun
khania khan thoina kan tua chotum thi anar chef kha Moses ni kheng chunga chiai anar chef kha biak theng chunga the chun pe kam nak chaw kha alagi niza pichu othang pin arel piak nai an ni boy pa ni nol akan pek mi vial te chu kan tu adi ko lai ama nol chu kan zul ko lai ti ante Moses ni kheng chung thi kha alagi niza pikha the na hi thil vial te le nol bia vial te telin boy pa ni nan ma he atu mi bekam nak thisen si dia Exodus angan kulali me pakhan pareda atina I tha te in berhen antu mi kan mu boy pa le Israel mini antu mi bekam nak berhen chu amun mi pathian he pe tlai lo mi saram khachia khurum na milem tu nak le biak na konglong ateli pathian I kham nak cha tim tu naga atel mi Jesu milem boynu milem lam kal tu na milem van chung mi na milem mithiang na milem kernak upat pek nak na hi berhena atel rim lo hitil na achang te lai ti hi pathian ni athai chung chang ko nain bekam nak berhen a arak te rim lo hoile khrifa na ni Bible kha apar vuan long relin aswalam tak tak thai tung loin an soisel ton mi chu an pal tuk mi se chudot a bekam nak cha long asiri cha pathian ni kami na chon pia bawa lungtlap chungi katial mi kanol bia na nakuta chanoga tlang chunga rakai dia Moses ka au nisom likheng te tlang chunga chun pathian he bia ni ruwa dia Exodus angan kulali a me hlei ler ta kan mu chutlang chunga chun pathian pek mi nol bia parha atial nak lungtlap chia nak cha kai chu nan ma he umok cha athiang mi mun puan biak en kha ser na se kan chim lai mi thlampung san tam ning he akhat in nan to lai tin tholom atho ter nai amani apek mi bekam na kha pathian ni asar ter mi bekam na kuang chunga chiaoga atong dot ni le khap khat awang dot khat le khap asmi biak thengzong kha sui in ser lai dia pathian ni Moses na achim mi kha Exodus angan kulanga ame pakhatin le Syria kan hu thang hi Bible hi tha ten real tu Nanini Mary zukle mithiang na zuk chu chimlo khapathian fapa zukle milem tu kha zaichat nan el chu zukle milem na chu Jisu zuk na gen sang de mo thlam biak theng na ni mit in mu kholo mi pathian kha mit thlama achuan teri pathian kha ruadam kho nak cha muisam a chuan ter mi se chuwe bangin Jisu zuk ni atu hi volaya kan mu kho ti lo mi khri boy pa nak kha mit in hui longklin in mu khoding cha muisam achuantar pathian ni cherwim pani na milem zongkha na serlai bekam nak heltar thantu khwang chin biak theng adong pi pani akhan pakhat ve na chian halai kwang chin kha anven kho nak nga cherwim ni khan an chung le ve ya an thla kha an sam ve lai mai to in an lai kwang chin biak theng kha an zau ve lai bekam nak heltar thantu kwang chin biak theng kha akwang chunga na chia lai achunga chun lungtlap panni kan pek lai mi kha na chia na lai chuka chun kan ton lai Israel mina cha katimi kanol bia vial te chu kwang chin chung le kwang chung I omni cherubim panni na kar la chun kan pek ton lai dia Exodus angan kulanga ame hleriatin kulen hia Moses kha pathian ne te hi Bible hi kan hoi polnian hu halomo zaichada milem an biak tin Catholic kha an soisel fiang te kan chima chun Catholic biak in nanan vakal asia chun thla panni angai mi van chung mi milem nan hu lai Yesu milem nu meri milem mithiang na sings milem na nan hu nalai hina lak I asang de mi Jesu milem lai nu meri milem van chung mi na milem mithiang na milem zong atua kan mit in kan hu khoti na lo nain arak nung ta tak mi pathian ni arak man mi na an sikha kan mit in kan hu I kan ko nak cha se pathian ni arak man mi an sikha kan mit in kan hu I an jeza tha kha kan lung thit in kan ilak kan I zau chun I kan upat na kho nak nga cha se Bible ka tha ten kan rela chun pathian arak fiel mi van chung mi zukle milem kha an tu achiwi Bible azul tak mi na ni chun Catholic to aning kel kha philhau pathian ni atwa ter mi van chung mi milem to nak Bible he pathian bia kha nan zulmo kan ni Catholic pol chu van chung mi milem to nakin pathian bia kha kan zul Catholic pol ni milem an biak kan ti na chun pathian ni zaichada pathian asilomi van chung mi cherubim milem to afial kun nanga na soisel hana pathian tu ka hal masau chun vale chung le reli tanga milem to hla lukun hla atitu pathian chu budang hu nakin
ali arok rol tu pathian asikaw lo mo Catholic Paul chu pathian ni ama he api tlai mi van chung mi pani milem arak to ter na cha van chung mi na nak in letam pi asang do mi pathian fa pa thi nak tai tu kan ni cha availam chung in thisan thlet in akan kham tu Jesu Christ milem kha an tu achio ama ni arak kha mi lamkal tu na milem mithiang ngai milem Jesu ring tu nu Mary milem van chung mi na milem kha an tu achio an bia na lo Israel minani chu van chung mi pani na milem kha biak theng biakam na kuang thlam maya lukun khuk bil in an biak zungzal ko na in an thin lunga pathian long ni mun alak an lung thin a pathian long leng le zop na chen mi tin hu kho mi milem na chu Israel mi cha pathian kha roanak cha athami thil asiban tukin Catholic Paul ni milem na maya lukunin khuk an bil tik pau chu milem na ka pathian I o in an biak mi silowin hu kho lo mi pathian kha throk in ro than kho na cha athami thil an si pathian he a pe tlai mi an si tia kan thai chan kan ngei mi adi chang cha a nan za ten mang tha u